داوی هفته دوام که تماشامان نیجا مگوتیرو میوانی که میجا یکی دن جهگی بله نویسکار و لکنیلر برز حسن قیان حال استودیوی میکه امید در بارچه چند دو زمانه کردی ده صحبت خوش از باور میبوره پا بکن که ماموسه مشی میوانی مشی در حق وی مشارته گلک برهمین وین هجا هنه امید در حق وی کده برفرهی باخن ماموسه مخیراته سرچاورات سریته بله ما مستمگو به گلم پری بگشتی امل سر و مشاره بافن لسر فولکلورا لسر ادبیات دفکی کو گلک دولمنده رنگینی و دولمند یا فولکلورا دفکی ادبیات دفکی یا کردی گلک دولمنده امل سر و مشاره بافن برهمن وهنه گلک لسر و یکد در حق ویکد برگ فیلم و جهنم هلبست پرتکین وین هلبست هنم آنتولوژی چروکا کردی هی اوی گلک گرینگ امل سر و یکجی بافن بسکنن لبلی بریا هر تشتی تماشا ما کو بخواستن و برف ناز بکن پیشی بیشن اما مستوی خود جنس به ناز بکن و بکیجان خباته مجوله ام في شكل دست به صحبت بکن پاششی ام بر به مجاری ببین بله والله مرو خوب دی ناز کرد بشک زحمته طبعا بله يعني وهم بدنا ناز كرين راح تربو ازو خوب ناز كرين از جمهردي لما نافشان سيبين الورهات مدنياي من زمان وادبيات التركي خونديه يعني ليسانس عمل سرويه كيا پشتی وی که یعنی پشتی خواندکاری سال 1990 ده سازیان کردی هات ندام زراندن روزنامه کوار ناوند چانده از دوان حمیه ده یعنی آزادی ولات روشن ناوند چانده مزوپوتامیا دوان حمیه ده وکی از خباتکار وکی بیشن بریفبر من کار کریه شو دمك درج سروقاتيا بشتي انستيتين بله بشتي وينا من دمك درج يعني شش زي 6 ساله سروقاتيا انستيا كردي اسطنبول من اوكريا يعني خفاتي ما ودمي وكي وقوتن شاو قوتن نكو يعني بالشخصي بهتر يعني نكو ما ام بخوا رونن لسر زمان كردي ام دخبتين ليه بهتر ارمانجا ما وخباتا ما ودمي بجهكرن يعني standına statüya zamanı kurdi, edebiyata kurdi, و همو واره yani kurdolojiya بیش. yani ما خبات به شخص خوش بو پیشوبرنا kurdoloji جبوی مافی کردان yani مافی کردان بین پجراندن yani امکان بیش ما خباتا میسیونری کردیه. بله ما مصطفی کم موی که وکر زمان مچما پیشنه چو هاتاس نکرین لگل همو قد خیان ایران دکشان روشدنه ام هر تم برنامه خود لسر وی که دافن ج دیروکه ج تاریخی در حق وی که هر تم دافن و نقل از دخوازم ام ایرو ام سر روشا ایرو چیه جالی زمان کردی ده خباتین کوتین کرن در کوین هولی وی آوای و نهاد کجان روشدن ام دکجان قونا خیلی ام به شکلی دست نه هجبو وی که طبی پرسک گله کی ام بیجن چاویا پرسک دور فرهجی و بلکی مهمه جی و ها بری yani وان سالی کو ام بیجن و چاوا گوت و هرم بحث بری دکین yani بیجن بریا 30 سالی 40 سالی لتو devre dünyayı Kurd ne خودی ستاتویه کی بود yani لسوری رژیمه که گله کی سرت هبو دیکتاتور کی ایروجی هنا دوام دکی yani ام بیجن لإيران جی اما بیجش خو اوا 8 سال 9 سال 100 سال همان رژیم yani بردوامیه هفدویا او سیستم هنا دوام و شاخجی وصابو هنا ج دوام دکی لباشور yani کوم به عراق بکردستان عراقی لباشور باشوری کردستانی لورجی صدام لسر حکم بو لتركيا جي ضربة عسكرية الباي هفدود هاتن رژیمی که هبون جی خوایی وکی دموکراتیش نشان دادن دیسا يعني ام بيجن مینا عسكري رژیم عسكري حكم لسر ملت کرد کرد جبرويه که يعني زمان کردی ام بيجن باوكيد ماشي بتشد بيجن شارلب يعني بزحمتي دمشيا ام بيجن مثلا گل خو بندس بوش بروي که زمان جي بندس هو چانجي كولتور جي هرتش بندس مثلا لتركيا طيب بحسب بلقى فيلم مكرز نهاج بو كردولوجي خباته كجديسا دلدارين كردولوجي 13 باش او كسي كردولوجي را خدمت كنا ترتا كردي دا يوري وشاندن 13 باشن امل سروي كجي بله او كسي كل تركيا دلدار زمان كردي ادبيات كردي تاريخ كردي لوكولينريا كردي سروان كسامل كولينكر مثلا بيجنك جي اديب قرهان مثال از بيش ادیب قراهان ده سال 1960 ده روزنامه دیجل فرات در دخی بریا وینا موسی عنتروان در یک روزنامه درخستیه
Dicle kaynağı باورتم نشاش بناوی مثلا دوی دا به ترکی به کردی نویساندن قدخه چاوا به کردی نویسن به ترکی دبیجن مثلا فرض مثال گوتنه که پیشیان کردی گوتنه که کردی تبلی نویسا خود کن حتی موسی عنتر لسر اسمت انو یکی کورک آویت یا سر اسمت انو شکاندیه اوجی هلبسک نویسیه او کسی کو کور آویت یا شرمزار کریه دیگه وی که داهی موسی عنتر دار زاندنه محکمه کرده بله ها جوان روشان هاتیه لطفی ام بیشتر ورنا سر باشور کردستان پیشی لور ایرو حکومتک آوابیه فدراسیونه یعنی لگوری ام بیشتر اوکی لگوری قانون زاگون ناونتوی فدراسیونه ناوی حریم کردستانیه بله اوانا کشتکی فرمیه نکو ام بیشتر از بیشتر یعنی هند بیشتر نتمنى نيك بوي بلاش مش ملت نتمنى نيك بوي في أواي بجران بنافكر بشكل إيجاج برو كولور أو رفشة بويا نممكنه هنا الدورة أزال ده يعني بيشتي 1900 النوتي شخو نممكن بو هم الدنيا بيش بشون الدنيا تكنولوجي وخبات ملتي كردي قال لك خبات كريال هر چار پارچاش هر پنج پارچان بيجن چاوان بهنا جانب حنكي بيجن پنج پارچان كردي كافكاسياي ودياسبورا و اف دولتی کو ما گوت دناوانا قال خبات شي بويا هر بچوك هر مزن بس نزيك صد حبر يخستن و بارتي هنا هر يك جوان لقورا قوته اخو وكسجي هنا الشخص روشنبير بس اخو خبات كنا خبات هاتيه جيك الور بويا وكي من دولتي يعني مثلا بيجن مسعود برزاني وان رجال امريكا بو جبو يسرخوبون يجبركو عرب براستيجي هنا نبونكو كرجي ولاتك ملتك جار كردي باشور مجبور دبينك ودبيجنا بخوف خو اداره بكن افهموا بزمان وادبيات رجريداي نكو سياسه اسقالاتكم بيف جريداي شو زمان بستاتيو فجريداي لور ام بيجن دوله افابيا اجا خورتي ما تشون خواندن دكتورا كيرن وردا نو هات ام ورن صار 10,000 صار نوتي بشون دل تركيا özel او ستاتيا پیشگirtin زمان كردي قداخه راكر پشتی راکردنی چاوا گاوام گوت اجی نفشه وی دمیمه ام کتن ناوان سازیا مثلا وی شاخمت özgür gündemi de haftaya careki bi Türkiye ام بیشن سر جگر خوین سر دلدار شاعری ما مثلا ام بیشن شعری کردان هلبسه کردان ده جن ده هلبسان ده نوروز او پشتی وان نوتی ده افدهات نویساندن مثلا کوارا زن درکت ام بیشن مدیا güneşi درکت نوبهار درکت او اکو مگوتش خو آزادیا ولا از پیشو ولات بود تنه ولات درکت پاشی بو آزادیا ولات پشترا ام بیشن روشن و زند انسویا کردی ناونده چاندا مزوپوتامیا ما چند حب سازی دنجی هبون آریا ناونده چاندا آریا هناك گلک تشتی دنجی بله وان برامن بناف دنگین هجا وانا درکت خبات سر کرداتیه کرن کووار درخستن وردا والحاصل بكرتي ام جيش نرجيكي ام جيش نرجيكي او منش قلت انا ده هزار دوديو ده حكومت هاتا جوهرتن بيشتي حكومت هاتا جوهرتن الجوري ركيتيا اوروبا روشا يكيتيا اوروبا هناك له هاتن يعني خباتن اوكي خباتي شد بيجن uyum yasaları Türkiye yani eko yani yasayı Türkiye bu garın lgorayı Avrupa lgoravan beriya hükümete AK Parti'ye hükümete dinci yani hükümete ana yol sol navi tam ne bileme hükümete ke koalisyon bu van jine xabat şekli beri aslında liltengin koduna berat ekleyen her du aliyan de jbokoj veke şole raken ev zagon ev yasa kanun derket vamos a ver dimeran de derhenere de beje evje belge filma dawiye se dimenen xoş xoezay پر جهره می و از باورتكم افدا سلوبي اودر شرنخ اودر بله هرم مجخا هرم قد دولمند باخر خويبه بله اري aynen o sahne vamos emel seri di sabah fenser disam vegar müşarafe بله اجار pişti de hazar dudu ya وكي ما قلت في حكومتي هناك برنامج قال لك دور فرح نصر ام بيجن قلت كي امي ستاتويا كردان ببجن يعني ام في اوي خباتك قال لك بيش فيجي شيبو ايرو مثلا بيجن ترى كردي مالي 24 ساعت وشان زندي بزمان كردي دكي زانكويان باش زمان كردي وبون قال لك خبات هنا طبي امان خبات از بخوا من التلفزيون عيني تلفزيون كردي دجي
مرخنا جيكر اج عليه كده ارنيد بينم اج عليه كده وها يعني امر وشمبير ام دفيكو ام هرجار هين بهتر بخوازن يعني ام نكار بيجن الحمد لله تشتق واتشي بو ام دعوات دوزا تشدكن çünkü Kurd milletkin yani mesela farzı misal medxwast zagona bingehîn bahata guhertin zagona bingehîn bahata guhertin hatta ew bendava ber bendava hilbijartinê bahata gurt ne bêjin bendava hilbijartinê û zimanê Kurdî çi eleqedarî bihevre heye lê ez bihevre dibînim çima hûn ê bêjin heger mesela me bêjin partiya Kurda ê ku herêmê ew dikin yani temsîl dikin bikevne meclisê de ew ê şaxwe bêhtir mesela Kurdî terörize nebe ew diyalog şebibe ew ku em bêjin li ser navê Kurda çûna meclisê bêhtir doza pêşbirina zimanê Kurdî statûyayê Kurd bikin mesela dibêjin îroj teva beşek vekiriya Kurd doza çi dikin ev pişekî qelse çünkü Kurd milletekin yani birastî jî wekî hemû milleta heta çawa got em edebiyata devkî yani ez خوازم پر درش کردیم از کارم ببرم. نه ما مستوی گفت علاقه‌ای گلو هیتونه شو سیاست و جواک گردای هفدونه نه ممکنه که مروانش هفدو جدا بکه جواک ده که جان زمانی داخلی ev یکش گرینگه تف گردای هفدونه لبلی yani عالیه که جنابشه ev دوزاوان بو me بداوی کرد دوز نه راست نه بیشتر چون گرینگه شو هجی گاو دن آویتن یا tabii ne elbijartine ne elbijartine parti jagura dijuna dedin haber dedin mesela az قناعة ما هيك وإيرو الإمرالي أجلان وملي استخبارات يسبب هبرة تكلية داتينا يعني الجورة من تكلية وانجي شو عليك كده دمشق يعني باشجي قرشي قالك جي أقول يعني أزبونا من أجر أزبو من الرسمي أز ميتيرا ميت وبدزي أو خبط أزبخو باش نابينم أزبونا مجلس ده أشكره يعني كي كردا تمثيل دكي أما قالك وان كردا جباوري بخوبان يعني بقول أنا أم نصر نافي كردا أم تنونرن باوري بخوبان يعني بهفرة بويا واي نصر مسألة كدنا أزدا سياسي لكن يزور مصر أو كده دبيعة دفكي مثلا باور بكن از دوان صالح انستيتي ده قالك إنساني زانل دورا عمري وان زيده بو أو إنسان جارة كدي نممكن هم بلقى فيلمي وان شكلية يجي مامي فقي حسين صاغنش يا عمري روجا كجي برسي مقول مامي فقي اش بو چه سيستم هبونا كردا قبول ناكن منك الدولة تجي قال شي يعني او عرب وفارس نكي قبول دكن لوسا كرحن يعني ام بيجن السر قبول دكن بقول شو هبون يا قوش بو شو قبول ناكن تزاني بر زنجينه هاجر بيجن هي او ديول برقص بمين يعني نقو افانات تشتكي نجات برسيه بال كيشه وجي وقت قوادن مثلا او ديمن من نشاندان سروش تما رنگينه وزنجينه civaka meclis. Tabii civak jurte. Mesela bejin wan çayı ası berf baharte her kulik rengin paz janaka geleki pastoral. Vakis bejin can Svisra ma herjar fotoğrafı Svisra nişanlı Alp çay Alpe. Nuvalate ma her der busaya. O insan jur mesela gotine peşiya derdikin, strana derdikin, kilama derdikin, şer, çirok. O kültür zengine yani. أجبر از دبیجم ایجار مثلا مسرویه وقت دماغو ام بیشن سیستم یعنی حکومت بخوازه و ام بیشن به تمامی و انقدر خیار هاکی وکی ملت ببینه و بیش آخی از باورت که مش خواه ایجار اوان تشتیک و نام سرد پیو نه حوجه ناکی او کلترش برخوره سر برچاوه خواه برچاوه yani şu nerinek cudaya brasti yani bir şekli nırxantiye hem bu kez de tane bir nijat perestiye bir şekli tevgar yani böyle bir avayış tişteki cuda bu brasti fazla ve devlemendiye dernexinol yani bu sa bir şehrin biraz ve şartı bir mine böyle ev yekşi brasti bakeş bu lekin dildarın kurdolojiye brasti gelek xebatek minake xebatek heşaya mamose de ekranı TRT kurdi de şey inşallah ve şu anda inşallah de fikrin جغيني فيكي جبو فيكي وخواتك شوا مشانت يعني جبو فيكي مباف خواتك شوا يا وها از برياز في برياري بدم وكي جمره وكي او كتبيجن اهدي وفا قال كس هبن بخوي از بخويك بيك بوان رجيام مثلا ام بيجن دميناك از بيجم سيميناك از بيجم يك جي فقير حسين صاغنش يك جي طوري مجرد جو ابي طوري سر ابي طوري از نها وش فيلمي اوي دركفيد هر واري كردي دخبتيا مثلا تركيا يكمين جار كرتا تشيروك وينفيسيا قولنش برتوكاوي دركتيا يكمين جار سر واري تاريخي خبتيا الفابا فرهنغاوي هبو يعني اف خباتي قال لك فرح بون كيم بون زيد بون او تشتكي دنا اما
پرخوتیه یه سیمین جی ما امام نوردین قرجه دا نوردین قرجه دا بخواه مهندس بو وقتا daha تماما انستitütü عمری 93 سال بو لإسطنبول قزل توپراقی رو دنشت جوور هر روز پاردم گوته هر هفته دارک دیجا روز هفته دو روزا لید خز دهات جیمل انستitütü قطع پنجا آسانسور جتنا بو فوتر اویل سروی و دهات کات گو مکتبه دبستان کردی و نکنگی وقت ایشو کاری ابو دبستان کردی و نکنگی وقت روزه که ما قرصه که زمان کردی دادا جبوی ماموسته اوی ایتم سنه براستی جی قرص جی نه فرمی بو شو خباتی ما نفرمی بو یعنی مشروع بو نگو یعنی ایلگالم بیشتر بدزی تمامی ما مروف 45 کسی دزیه که مروف کاره بدزی درسی بدیوان هلا درس داین چاو دزی شی ببی لما خابن دزی یعنی نه اشکره بو جار پیش کو او درس او قرص ما آماده کرده بو مامین نوردین رو مگو مام ورا مدرسان وکیلیه هناك يوصل اسبريجيات يعني الفرجه قدش بير ناكم او تشتك واز بيجم او سلام دمان يعني فان انسانا هنا قال لك جوان خويتي جلوان نايك نجبركو شرط نمساعد يعني كي خويتي الواب كاين جمال باطي وان نمساعد يدن ريخستن كاري سياسي دكم بيتر از انسان خود سلام ذهبون قال لك هنا جاي من الناس نذكر مثلا اورهان كوتان براسي روشنبيركي مخالف بناموس وجسوره فكره يشد ببلا ببي مثلا احمد قيار تمام يكون هم او استرانك ودخيني هل بس يبينا غرور لا باقي يوم دنيا يا ناوي كتابه كوي ورهان كوتان خويتي القرام كسيله نكربو الشوم او خلكي موشيه كوتان محلا طاقه كوتان جرد بيجن المحلا وان كهنيك جهه كانيا كوتان بيجن موشا هري كيفن ترك كليسه دا وجامعه مزنده او محلا وكولان ياوايا او كيلو دي مجوان برسي مجدوسي اورهان كوتان برسي مج هوالي بي برسي يعني بلقسل بوي شكل فكري وي اهدا وفاشي بو شكرنا ويجي اموهاتكم مثلا بلقا حتى متي اسبيدتكم يعني فوترافي وان دبلومي وان يعني دستي وان برتوكي وان خباتي وان فيسي وان ازوان اكران دميني شامبل بله درباره سرپهاتیا جیانا وان ده چه دسته وده هبه ون بکارتینه ون بین سر اکران بله زاروكاتيا هوالي وان رام تبيفن وكي مقول نك اكاديميسيان رجعنا متبيفن سروان مثلا سروان كسا gerek باشه yani dereng jimaya جبوه که براستی gerek ناوین هجای گرینگ وجه في شكل دست بخباتي كش چند بشام پکتر ما سيزده بش بجار سيزده بش بجار داويا هنا يعني ما يعني سيزده نافان ما حفظت شكر حفظه مقول بلا تدبير هبي بله حفظه باش بشكل بس قالك ناوي دن كومروف شي بكي هنا بله gerek باشه روج دیاره ام جو تماشاوانه کاره ببینید نخیر هی ندیاره بله من سر اکران ترت کردی ببینن و خباتا تمام او پروسیدور همون قضیه حتی نقد انت وانا وایشام شي ناكن راسته اوك مزگینیک مدا تماشاوانه خوب بله ما مستشغین ویگا مگو قرام بلگه فیلم کش نه خباش بو ویگه دوام دیگه بلگه فیلم نکا antolojiya ciroken kırdı. Ve kaşali cirokan veji. Ciroken me gerek yani he bu tine bu bir şekilde despetke u gerek brası devlemende bir şekilde mazın bun. Yani malbatın zarok brastici ne bir şansı sürdüm bir şekilde mazın ne bu ne böyle bir praniye ko kesin gündem mazın bu ne bir şekilde jve ki sud vergirtin. Bir şekilde ya bu ev xabat çava. Ev xabat çava. Çava komkir berevkir. Bele ev xabarji salimine pişi enstitüye heneki jar piştikum navberda yani daha 2004 پیدر انستیتو منور دای 2000 باورت کم 5 دا و شانخانه اورنسل bu arama diyalog nek sohbet danuslanma ma bu nek ser proje kem çi bikin çi nekin yani ser xabatı bir şekli nizanım proje ya rasti tam jike derket nay bir ama باورت km belki editör evan ve çaxi peşniyar kirib ile ejber ku mabxaji kitaba kemin hay bnave pertuka şey pertuka kemin hay bnave garnavas kurta çiroka beli يعني مبرجي كرة شيروك شلون برجي ونسرفي كيف سر كرة شيروك شو دوان صالي انستitütü ده مقول يا زيدا كاريما نه ادبيات ونفيساندر بو يعني وقت ما هوالد مان ما يعني هلبس شيروك وبخشان يعني دنمج بيجن جرباندر مدنفيسين بتوكا كمان بي اوجي هبو ما افقن عاد بخورج بالكم بشا زمان وادبيات كردي قدام ديا مثلا هناك قدري انتولوجيا متزاني بو خوندكاريا خدا مثلا بيجن Türkiye az beşim ve İngiliz dili ve edebiyatı antolojisi, nizanım Fransız dili edebiyatı, Amerikan dili edebiyatı antolojisi. Yani antoloji şiir ve şirok an lbam gelek hebun. Yani meclis xora ve ha fikri. Mego mesela vede em lever nüfusa ma em beşin 20 milyon Kurd dizdedir, 20 milyon Kurda dijin Türkiye. Ama 5-6 milyon ji ne Kurdun yani. Kurdca hamun nizan neb Kurdi.
yani gelek insanı heja kurta çirok nivîsîne tedî kurta çirok bi serê xwe öykü dibêjin yani ne mesela ne cîr çîrok yani kurta çîrok gelek kesan hem li parçeyê din yani Sûriye, Iraqê, İranê, Kurdê wan dirajî nivîsîne û li vir jî yani ser wana xebateke me hebû xwe me xwe yani gelokî dinivîsê min dixwendin çîrokê wan bi Kurdî. Îcar wexta ev proje derketa holê min 44 kes hilbijartin. Ji Kurdê Qafqasyayê 2 heb 3 heb ji İranê belkî 3 heb ji Başûr nizam ew jî belkî 3 kes 4 kes Sûriye yani Rojava ew jî 3-4 kes ha vana bûna 15 demekî nêzîkî 25 bijortir jî yê vir Kurdê me vir yani em bêjin her yek ji wan min çîrokeka wan wergerand. بله وکا ام دکارم ببیجم به آنتولوژی سینورند نابرا کردان جراد به Yani, نسا و ماسه ساخیات کش her camereki nivîsî ve çaxê semîh gümüş eri radikalê de gotineke bi vîna bûyî rengê ku hûn dibêjin tiştekî wisa got yani. بله وک مینا کوی نشانده ya جوه دره کردن و دره وک سینور راد به Yani به الفابet براستی جبر الفابet جبر dev جبر کو جدای تیم کارن زاراوین جدا دولمندی زمانی من نشانده دله بله براستی پسکری درد که ادویجم بوان چیروکان yani Tirkiye bu hene bo xwendevanê Tirkiye bu. Yani mesela xwendevanê Tirkiye yani eko Tirkiye xwîn. Tirkiye xwîn eko Tirkiye dixwînin. Mesela bêjin kar kurta çîroka Kurdî çawa ya. Kîne hayata wan jiyana wan jî 44 kes. Min jiyana wan jî nivîsî pêşgotinek jî tarixa kurta çîrokê. Yani ji dema rojnameya jîn ez bawer dikim neşaş bim navê çîrokê anha vêga vê mij bîr kir li xewm tiştekî wisa. Yekî bi soranî li Stenbolê kurta çîrok cara yekemîn nivîsiye. Ew ji wê rojê heta îro tarixa kurta yan nivîskarê çîrokê. û dawiya pirtûkê de jî navê çîrok nivîsê din jî me nivîsî bes me got me nekarî vê carê em vana hem çîroka wan wergerîn û hem jî jiyana wan bidin. Yani ev jî felanke ev qas navê din jî hene. بله Bu şeklî bu. به şekli gerek başı çend vega hecmara çirokan mamoste Dûr de newsa duê pirtûkê de. Duê pirtûkê çil û çar kes. çilu çar Çil û çar nivîskarin çil û çar çîrok. çirokin Belê. بله یا هریزه کو بالا کشان یکی جدای کو منه به هستیه یم بناودنک جیرو جرین ویکی Ya ez nivîskarê şaş nek li bê cardin bêjin carekî. یک سا جیرو که کو بالا و هریزه ekşe Vallahi çîroka hevalekî başûrî bû. Ez bawer dikim Ferhat Pîrbal newsa şaş nekim înşallah ku şaş bim ji li borîna xwe ji nada dixwazim. Ferhat Pîrbal ez bawer dikim çîroka wî gelekî li min balkêş bû. Çîrok wiha dest pê dike rojekê leşkerek têba komandarê xwe serê xwe derdixe û datîne ser masê. بله Serê xwe derdixe datîne ser masê û dibêje işte derdê xwe dibêje dibe ya işte dibe ez mesela şer yani eşa xwe şer dibêje ha ne efû bike yekî lingê xwe datîne ser masê بله lingê xwe datîne ser lingê xwe jê derdixe datîne ser masê dibêje ki ev lingê min nayê komandar jî dibêje yekî berpirsiyar dibe bibe nav lingan bibe ambarê ciyê depoyê bila ji xwe lingekî hilbijêrê بله çîrok wisa dest pê dike yani jiyendin cudatire balkeş tiştekî pir balkêşe şer dawî peyaman jî dide peyamên civakî biraz erê divir de îcar lingê wî mektûbekê ji re dinivîse yani ling dibêje dibe ez pir westiyam û ji seroka û ji siyasetê wisa jiyana Kurda ya van 45 salî bêhtir li başûr tu zanî em bêjin enfal çêbûn û tiştê dîgerek mesela ana hal vir em bêjin 40,000 insan hatiye kuştin li Tirkiye 40,000 insan ji her kesî yani gerilla, asker, her dualî sivîla ji her kesî 40 insan hezar hatiye kuştin ama li enfalê 170,000 bi yek carê texmîn hatiye kuştin yek car 170,000 tabii merev nikarin mirina bidê berhevdû yani 170,000 geleke yan 40,000 geleke her mirinek dinyayeke her ji boy dayîkekê yani mirinek dinyayeke îca divir ew çîrok pir balkêş li me hat yani tam niha malûm e çîrok aqlê min de pir namîne rastê
دريجن شخو السلاف خوي ام جبر ويا جامري سلاف دكن براسي شروكا قالك ام بالك سلاف همو خبات كارين ين كسيكو خدمت ددن دلداري زمين زماني وادبيات كردي. وجه راست دلدارين زماني كردي وبفي شكل شخو دلدارين كردولوجي جي بلقى في المامش ام ديسا دوباره بكن او ديسا دكران تلت كردي ده وره وشاندن بله مامسته من سروي که جو آخفین جیروب جبو مبراستی مگو گرینگه گرک دولمنده شخو فولکلور يعني پیش خستنا ام بیشن زمان و چانده يعني جواته و جواته نشان ده يعني شخص يا هنا فولكلور رخنا دكن تزاني هنا دبيجن كي فولكلور او قيمته ونزانه دبيجن جبوينا وها هناك معلومه فكرين جهه هنا يعني ناف كرداد الدنيا يجي دبيجن فولكلور ادبيات مودرن دكوجي وكي حمالي تنبليه عفراندريا مروف نفيسكار يعني كيم دكي اف علي هلا زوسا نافكر فولكلور كانيه يعني كانيه هركز الشيء خرا قدحك جي دادگیری بسر داد خورد و دخوی گانیا باو کالانه aynen يعني و نبینن تو نبکن تی دیروکا خوشی تاریخا خوشی چاندا خو بگشت تو نبکن بله yani دوان da sosyoloji هد folklore da mesela bejin gotine peşya dis gotinak ev Türkiye ve şu bejin avan tekerleme اري yani em bejin stran hala bu saat stran yani Kurdi bistranı xod be Kurdi yani heger dengbej nebuna dayı ki men nebuna nelorandana medrese Kurdistan ji nebuna medrese anda mesela havalı ki mera vaha kuş bu medrese ji az bejim çünkü bahsan belgefinin mi medrese بله خودن مشاش havalı ki mera ev got yeki mensube medrese ki got li medrese bavu kali ma ye goti ji medrese Şeyh Mustafa Sisi ku Sisi günde liceya ابو خوجي من مصطفى سيسي خلكي صوران باشور هاتنا قد مدرسه ماذا بيشتي قراني هري زيدا ديوانا ملاي جزيري هاتا خند يرو ملاي جزيري يعني امريكان بحساوي امريكان بصاله بحساوي كنا كيفاش مبالغه نه مبالغه ملاي جزيري تشتكي دنا يعني مدرسه هكا ديوان مدرسه هذا ديوان ادبيات ديواني نبويا هكا دايك منبونا ودنگ بيج نبونا يرو زمان كردي نبو یا ودمه تلویزیون تنه رادیو تنه به شکلی ته چوا تکلیه دینی یعنی ته حتی ایرو وان مجون چافکانیان ته چوا ببینی حتی ایرو دنگ بجمعانی نورنی دایک معنی حتی ایرو تشتن کو باو کاله مجین حتی ایرو بسایوان بخیروان ام گشتن وان یکان وان برهمان جبو ویک از بشم براستی از گرینگی dedim. Yani nerinin juda hebinji giringe. Ya bu çava beşi gorveke bigiştin ne havce kut tevger ve bingeh qanish khora bistini ya jbir ne kilo derece böyle. Bavaki nujan disa khabatin ve dakhine. Az bخوا ها بيج من فرين كردان جبر هفكرن مناوش عندنا نفر بله نفرين نفر جبرن تركيب بدعاء بيجينيا بدعاء نفر جبرن او دايم بر هفكرنا يعني طبي جبوي خبات مدة مقالة قوتار سر نفيسين هر قوتار دجي تقريبا 150 نفر متيرا نفيسين مد مال بركة انترنت ده دمي يا بنا كرد نافندا بالألمانيا يا سروكي وشاقي زردشت حاجه بو لور هر قوتار خو لور وشاند بله یا اوجی نشانه یک مزنه دبینی باوریان کردان دبینی دماکو دنفرانده برازی مرد و نفر اوی مرد نر بیس سفرج مدور به هم نافازنه بله دما مرد بالا خود فلسفه ده فلسفه که باوری سوسیولوژی که یعنی جو که گوتیک چاندک ده چاندک ده çünkü her millet الگورا خونو فري خود راست yani اجار mesela هناك تشتكتنا تبيلام دوان سالان da folklor برهفكرنجي قد خب هناك حوالي ما هبون ازدان خوازم نافا بيجم طبيعي حوجه ناكي ما قال لك ما تخص بيشياوان فكر ما مورال دوان هناك جوان شوفور بون هناك مامور بون هناك شتيدي يعني اوان صالي از بيجم صالي نوتي وان دا شيرو مهمتر بو بحسابك 25 سال درباس بونا اوي شاخي انسان اوي شاخي هفته سالي 8 سالي بونا ايرو ساق بونا 110 سالي بون 110 سال بريت تشد بريا كوماري يعني كولتور بخورا دا انين باش ايرو بهتر دا انين هر گوت چه او kültür او چاند ما هدی ام کمتر بخورا دبنا روجين داهاتوی yani استقبالي بوي که ما برهف دکرن باور بك بحزارة روبل هاتنا برهف كرن بحزارة روبل هاتنا برهف كرن قالك حوالا يعني طبي وها اما وكي ما قلت يا نافي ويك جسر نافي منها تقايت كرن ما نجبو خوا خباتك ما قلت يا مسيونري يعني ما دخلت مهم ما قلت كي مهم او تشتبك هنا قيد وارشيفا مثلا هذاك هبو از باش زانم و شاخي
يعني نا بيشتر نده كتاب جي شاب كرن حمو او كي مثلا دهات جمره دشان ما ارشيف ذكر مدشان اوروبا بعد دوست موسيقى خوش متقول ويدي جي ارشيف بك باش اخي لو را جندرميه كي مثلا بيجن جندرميه كي او قلت بديت انا بلكي ادام جرب خصنا قلت انا افشي فرنا كاف تشما في كل دريبر هذيك حتى قال لك جبو فينا هاتنا كشتنجي يعني راستي ما مستويش هيا ما قسم حتى يروح هاتن اجبر بك قاعد ديسمبر وبدن سياسه اجبر بك قال بك قرب مرف باوك باش ايرو بنرخينه الجوردو بنر تشاوكو ماغوت فولكلور قوسا شيروبتكن مرف بيش اف وك تشافكاني كوش باو كلمات من خدي له دركم كو ايرو تشتكو ام دردخين هول برا بقيمه به افجي وكافيك يعني ام دو بنرن دوج بيرنكن كو ايرو الجورفيك ام بنرخينن قوناخ کو ام تدانه ام باوکی باش بنرخینن ما مستوی کام گو مدرسه گله گیرینگین تسیرا مدرسه لسر زمان کردی گل سروی که جی خبات کوی گله جاهی که برگ فیلم کوی که تسیرا مدرسه لسر زمان کردی چاب ام سروی که ها و تسیرا مدرسه گوت نه هذا اکران دو اجی لید نرمودانی سر او گنده گاوادن درواس بو گنده کی والایا درواس بو گنده کی والایا تمام يقول فيكو فالا او درا ان هواي خويات كي ام مدرسه بريا اسلاميته هبو بله ام مدرسه ان هواي سر اكراني مدرسه شيخ حسين كينيكيا مدرخان بك افج وشاخي مالي وقفه بو دير بو بشترا بو يا كليسه بله فقط مخابن اواي قول جويرانا وواي مدرسه جي كسل نبو خوي كاس خويل دنا وكيل مد بيجن مش بو كردات خبتن هو بلي نافي وي قندجي كنك هلا صار نسيبينه يا نصر جعديش دام روج نسيبينه شي جزيره بله مش قال لك قال لك شام بالا قال لك افغن طبيج عليه وشاخي الاداره وشاخي بله ما مستوي مروفي كلها دركتن او مروف قصيده برخوش دبيجن يا اويد درج ملا حسن جرز باورتكم تيغوتن يديج ملا محموده شنين قند بون يعني نشني قندون بمره طوالة بوبك مالك يمدمات اوش قد تنين نفسه قد مالك شتونه مزرايك لورها مختارك هي او دقال مهات فقط سريت هذا قاجي تليفون جمره هاد جو عسكر بيجيك بلا زوبشن اره دقال شخو منك ونا مثلا ما تقول فيلم مجبوط 3 عماده كليا هقر نوصل دستور جندان يعني جر مدرسه تسيراوي وبرسي سر زمان قوادين جي مقوت مدرسه ما يعني مثلا كتاب قد خوينين تناف وان ده كتاب كردي هنا مثلا كتاب ملا خليل السيرتي نهج الانعام ام بيجن جرامري اوانا بكردي او ديك نو بهارا بتشوكان يا احمد خاني بكرديه شاو قواد المقوت شخو كتاب ملاي جزيري وكي قصيده براسيجي حمو برد الشواطن قال لك جاتجي دفان ما فيلمي مدى تشتكوا هرزه ده تسير سر مكري قصيده برد الشواطن يعني وصل قال لك قصيده ايجار هر مدرسه بخوشي قصيده وان هنا مثلا بيجن يكي المدرسه اوخيني صوفيا كي جمره قصيده يقول براسيجي از هرجار بي حمدي خالد نرمه وقصيده سر زماني من يعني هم رياض قصيده يعني هم بريا امبيشن ما اقول ادبيات الديوانه يعني ديوان هذا نفيسن مرسيات نفيسن حتى المدرسه ده قال لك كتابين دكتوريه بخوجي درماني بزيشكيت بيجن يعني بكيجان رواق يعني بتكيا كيجان جيايا نخشي باك دبن كتابي وصا بشوك هاتنا نفيساندن يا جالي تندرستيه بيجيو طبعا يعني او زمان ببيش ودبن شاو ما قلت شخوا هناك جراجي هناك مولودات نفيسن مثلا ملا امينه حيدري مولودها كرمانجي نفيسيه بروخشه يعني جبل يا ملا حسيني باطي يا ملا امينه حيدري هي يا ملا احمد زنارخي كي ما افهردو هم مدرسين برد مدرسه وان مشكرنا افهرت كسي مقوتن ملا امينه حيدري وملا احمد زنارخي مثلا شنو كان ملا احمد زنارخي مساله شنو مساله هناك هيجان جي هيجان شو يعني نكو هيجان استوديو هيجان وي كاري مرايا يا مثلا ملا احمد زنارخي قصدها 2011 جبوا مدرسه بري اشوما بالي يعني جبوا مدرسه سردحلي مدرسه سردحلي للجزيره يا شيخ سيدايا او كريوي شيخ سيدايا كوريوي شيخ نور الله هردو اجي هلبس نفيسينا بكردي يعني مقول المدرسه يعني امبيجن مثلا قال خورتي ما في صاله نفيسن افانا حفتي صال بري شكون نفيسينا فرق وان شب حرفي عربي نفيسينا الفابيل اعطيني نزانن ملا احمد زنارخي اجبوي سيدايوي
شیخ سیدا جه بپرسم یه سردحلی از به شما مالاوی لگنده لشرنخ هزخ شما مالاوی طبی بحثا سیدای خوش مرکرش یعنی kamera, röportajı hata çekirin. Bes pır bir ısrar duxus mera bahsa xwe bike û helbestê xwe bixwînî û bahsa berhemê xwe heşt heb berhemê wî hebû. Bahsa van ji mara bike hiç berhemê wî jî li derdora wî çend hebzanin nizanin yani hevalê wî li wê dir li wê navçeyê. Dev ji parçeyê dî Iraq û İran û Sûriye wan berde li Tirkiye jî yani bêjin nav cîran gundê cîran belkî nizanin berhemê wî hene ji bo yekê xwe dixwest xwe îfade bike. Min jî gom go seyda karê min pir zêde ye em ê hene serdahlê. Serdahlê ji mîna kirinekê gundekî vala kiriye. Ji aliyê ewlekarî ve ji aliyê leşkeriyê ve hatiye vala kirin. Em biçin zehmeta êvarî dibe dereng em ewlekarî mesele heye. Bûyî away min soz da em got rojekê ez tê me bate. Belge filmê te jî em ê çêkin ser van berhema. Neyse eva 5 sal derbas bûne. 5 sal derbas bûne. Îsal ji bo vê dildarê kurdolojiyê ez li malbata wî geriyam. المربطة يقريم جودن أحمد زنارخي فلج بويا نكاري باخوي. بدين. يعني اشتكي تراجي يعني تراجيدي. جودن نكاري باخوي أم شون ممل أحمد زنارخي خدي كيلو شيخ ما بير ريبورتاج شيء بو هرش ماجي برسيبو وما فيجا تاني ما ديماني ويكشان نداخوي يعني هرش تبي ساغلما فلجي اللي خصيه نكاري نكاري براسي حقيقة تشتكي جريك تراجيك يعني دما دفان خباطان ده تشتين ساج ولا قايد تشتين ساج هاتنا ومستمر السيرش مدرسة أنا شوفي وقت ما برنامج بازي جولاني جشن زمان كردية أمش بدر ديسا وك خباطك مينا كوفارا هوار ده سال 1930 دیانده لشام سوریه کو هجمار اول دویدی رو که دوی تاریخی در کج جبر وی که سبب که جلالت علی بدرخان ام وی که جبیر نکن باز گلانشی روزا جشن زمانی کردی زمانی شیرین زمانی مگه زمانی دایکی که جبو وی که تشتگی تخوازم ببیشن هی ماماسه شکلی مثلا بداخل دایکی سیاست و گردایی سامي بيروح بدون سياسة نفسه شو بيروح بدون سياسة دستورة وهبة هر شيء ده إكران هذا يعني أم ملت هم ولاتي في ولاتي أم في دخازن أم نابجن هر تشت برجواندي كسايتي بلا نكسايتي بي بلا نسياسة روجانة بي أم دخازن همو بارتية تركيا يعني هن زمانك بوزيتيف بكاربينن هذا جبوي تركيا لازمه از بخوا گلک عالی ایدئولوژی و فکر مجهف جهه از راستی بیشم لی هدف ترکیه لازمه او هدف و اک پارتی و کنسپت خرانه کن د مجلس ده به هفر دوام بکن از فکر خو بی اوی اگر افهبه زمان ما ججنا زمان کردی سال کدن ای سال اما بهیب اوی کی ریکوپکتیر بکید کنفرانس کد انقره مثلا هر چهار پارچه کردستانی انسان ور çünkü به قبول کردن براستی قبول کردن دولت مازن دبن به نخماندن ام بیشم و شرطن دولت مازن نابن دولت هر کدی چن او ضعیف و قلص ببن yani خود داویا ما yani داویا ترکیه داویا میناکو سوریه بپارێزێ و ئەم نەبنە مینا سووریێ و جهێدن يعني مهاد بيجن جريداي في كي بارتيين سياسي يعني وك كو مجلس ده بهفكاريا اك بارتي وهدف يعني بشكل لازم هردو المجلس ده بن وبهفرا اوك بكن في خطا في مساله او كناكن نبيجن قضيه دوام بكن جبو چارەسەری وەک ڕێم بشکل بۆ زمانی کوردی بێ خودی هەگەر نەبێ ئەنجام نەبێلی ئەمزان بێ چاو بێ ڕەو شەکە نە دیار بێلی دەبێ بله هذا فكر مامۆستام gelek سپاس دکن باتنەوە ئەم gelek کێف خۆش بوون بگا خەباتین وە دەوام دکن هەری داوێژێ دلدارن کردۆلۆژیە دیسا خەباتێک gelek ئێژا میناکە بە سێزدە بەشان ژە سێزدە بەشان پێک تێ ژێکرانی تەرەتە کوردیە بێ تەماشەوان دکار بن لەسەر وان کەسایەتین گرنگ بە بەرفرەهی بە سێزدە بەشان دێ تەماشە بکن vê yekê مامۆستام دیسا سپاس دکن ون ئیرۆل بێ دەرەبوون باتنەوە ئەم gelek کێف خۆش بوون سەر